One Lapida saya kubur melelege Kaulahangan na kay Kaudek Tuan biasa Gertrude Gertrude D Joel pohn mweriluk yang senden biasa kapakap Kalahngan ng Kitail koaros ipajansi mana pwedangin pinini Kalahngan iang mur may ikot ng tingkap na niya mga pinini siksik tayo nagirit biasay say nuno leto ang diwa makaw na lakang Jesus pweng na Oaralap let after pweng sa pas ang Johnny Jepao sa Siguro iba Jesus pweng na Oaralap pa iyoran iyor meren iyor mo Joel ang kapit na ang jamaah may ang pagsay Kaulahangan pohn normal prasyaw ng kay sijuki sijup
Kalahngan yung Kapakap ang pagbiasay senior minister parang Godaro Lorrin sa Purus Pwuhk. Sama sobe di Kalahngan. Ir megaten Kaunda koaros. Ir megaten medakit aramas. Rahnwet isyaw ng kosan diyang kit. Ansaw in ir katen kosanet diyang emen kit. Senkat Kitail, senkat Kitail. Tokon labwat rahnwet kat pene atau pene. Pesen Kapakap. Intuan sabun memekosan yang kit aramas. Sesuatu dekat kotor, sesuatu dekat kapataya. Itu pulang itu empoi. Kajen iang yang orang masyarakat iang rai kepiang rai komorbot. Ran dan bantu kena berpisangnya dan kamen. Jesus Christ iang sabun Yesus. Mematalar pun bicara mas. Jempa kuat mapain takdal korusi, nakar takdal bangkak, ani ke koporopor, ani ke bogol, kutuburan kauno en kadin kaun dan mong yung emen tail ang so koros. Main sama kot Kalahngan kadin tabayata, tokon so korusia, pagkisang niya rin limpok, narapadrog ito dekat dito, pagkiran din patehng penene, yang eimwolu. Sama Kalahngan ay iang di Godaro Oaralap kabi ni maran kamu yang kaun at song kena Jesus Kalahngan. Kalahngan ang yung Mahsen ng Kawik ka kapor-porong say asay wang parang Edwin ya. Moni bambadoy na tunga duran patehng burakan bawa kapling mo wawan ko ang samatay kiyas mete men bodan wasabara chanjo debit men measure din sudah kita larama sudah kapilan masyarakat Godaro kami na may sangher rantre yun ang rahnwet Awiya kirayariyo masyado mangay. Pahn penenay, pahn penenay sirikan. Pwede kita kami sansal, munsi na nga tayo kulabo. Kitail ka mga kasama tayo, kot yayas, kot labanap. Tama ka din mga itonga, ranway tayo. Penenay, wasak ship ng Godaro. Mehla si pala Pwuhk kagamin sa netala iang sabun man ko pasan yung amen tayo. Pwuhk siya raw ganun kadeda yung Kitail rahnwet. Essential na ni bro Pwuhk bisu. May pasan dia tayo koaros pahn kay ito nan alpotret. Meron tayo kompakpa tayo kay nakap kasalin tayo. Saya koaros pahn mer, punya satang ada kating. Kagasiampan, Pwuhk siya kating yang Kitail. Kitail yang wewe gila. Ang Kalahngan kot yang Kitail rahnwet. Kauno kot, nituan Pwuhk siya kating yang Kitail. Ye weapon kauno kot pahn Mahsen yang Kitail. Kasi pahn Mahsen yang Kitail siyang natapot. Ani songon wiya kan, ye wiya men kata man ke penene dan bapak penene magtay pa man. Pahn kay dito na nan kote. Tano ke siyang dahil wewe gila wat Pwuhk siya raw bukan komod pahn kawit amen tayo siyang rahnwet patron. John isip bayo priyaw kasalian tayo. Para otro minantan macam siapa? Is makawait man Kitail kirabukat. Jesus Christ magaden kuyara masalah kanto siya nalan. Iyan magaden popular o siya bantala rin siya. Uy mabanga din siya balto
When I chorus mabushon. Para trotro min andre bijeme. Christ Jesus magadan ko na batabara bukan. Magdahil ba ang bushon? Dahil ba ang yang i kauson wa sa magadan ko na bata. Ang naman at ang chorus mabushon. Dahil medamatawa me chongan uya kan me amen ka kamaur gila chodre wal tinduan wasan kawin de kajaleng tay Christ me a Koda bila kota ligan Christ Jesus Christ me kadang kau na bata para to bukan ang koros me bojon sabi me kasan de kawin de amen tay chamba i magadang kau na bata kadto samu ya ramasala kadto chamba bogula yasata chamba ta ren pocham i magtrail ka tinaw yawi ansyo me ba ka tin jabal sharaw ka den trail me pilok awa ran suri jan jale trail ang ko no pwuhk e ba ka tin jabal to e ba ka koros me ko rahnwet kaunu kot men kataman tin Kitail Pwuhk mumuet Thailand we gila mehla kami siya la pola de siballa we ko shantiyo nan planen kamauren amen Kitail ren Kaunda nan saban me plan ko shantiyo ang Kitail aramas tayo don we gi an shota ya de ban mehla shoto siya Kitail ren Kaunda ko shantiyo saban men Kaunda ko shanti ni me siya Kitail Pertama kesimpulan, Thailand wewe ke mehla, siballa pola, kebincade tala, langata wani wen koros mabushon count Jesus Christ, mehla we ame botirai kabarane, we kau na ban kadin, aling rai, ame short portion, Thai we dia, Sarawi kadin, katete yang Thai, pasada riak. O mau shaudu koros we ke metokolog shaudu shaudu bil dan warangan lo mau shaudu eurera magtail ban katia sang mau shaudu magtailan we magtail ban padonan shaudu arian shuma wen tail rahnwet koros memau ye ram bukat rahnwet en kadin kubura meta kesyang panen en kauno kawit kita rahnwet Thailand kau no we kita koros pan kay dito nanan koros Pwuhk sharaw ka dito Kitail ma emen Kitail bilan ke pen pirin troll lang treasure ka bir jang mehla Kitail bil shorter ka pen ko sa dia Kitail ranin mehla Pwuhk sharaw ka dito Kitail magka Kalahngan kot Pwuhk magaduat Thailand kamngag Thailand syungan kota kabana Thailand lakalam yang koporokor insya namau kamelele kapag man kau no kasanti Thailand der mau ko Godaro ni tuan chon kasaleng right while der mau ko Godaro my position court of position Jesus Christ karimet may man kurang kataman kin Kitail ni mumuat Thailand sama-sama John kayo ralaw de ura tuwa kadang kawit Kitail kadang Mahsen ni Thailand ban we kadang kauno ada isu utarakan bahan kadang we pung bahan makaki yang Kitail Thailand japungkan met we gi anshu koros bilang koros ran koros Thailand ane bagmangki ren kauno ada isu utarakan we geran oklok asyado sanjalen Kitail me bahan kadang japan Thailand kauno Kalahngan kauno we memuat pekonuat en bureng kataman kisabel men kauno Kitail koros kisabel men Mahsen kawait sudah kinsap di megin kayu pun Thailand kauno pag gi ada isu utarakan pag Thailand ka warong umochon ka pag niya ban katinsapan ayay mat ni Oaralap Kalahngan korusya Tay Oaralap kon jauh-jauh
Kaunda Mesret.